Omushtirire Adolf nichigamwango akazarwa mu cyaro cya Mishenyo mu parish ya Katoso mu district ya Chenjojo kandi akaba ari umwe habajuruza 22 bukabaka mwanga yabandize kwita ahabero bishatu byo kwezi kwa mukaga umwaka gwa 1995. Adolf Tube yari rwarudugo abgori akaranjurwa mu rubu rw'abashyikirire umwaka gwa 1994 kwihobwo parish ya Katosa hamwe na Fort Portal Diocese bakatandika kwijuko mu juruzogo. Ekichweka kinu kikatandika kumanyibwa nke kichweka cy'abajulizi okuruga habwire bwo kurangwa okwa abajulizi umbahikirire umwaka utayibiro 18 kwa 1994 kurugobwo kwesengereza no kusaba kwatandika mu kichweka kinu. Ikichweka kinu cyagenda nikiranganwa ahantu hona cyamanyibwa ukurugwo mwaka ogu abantu batandika kuija mu kichweka kinu kuramaga umyaka yekinana cyagenda nikikanywa kandi umyaka egi omukwenda wa papa kaija hano yekinana yatongoza ikichweka kinu mu butongole. Parish ya Katose kahanga ho mwanya gomutano hihinekerezia habiteza barukuramaga kwijuko muhikirire Adolf Rodgo bagweta Katosa Holy Shrine kandi baturambwiza umwanya ogu kandi bamwe nibagera ngo barukushabira umwanya ogu nibishikira abarambuzi bayingi abakwija kurambura mu kichweka kinu bayizire kuserera nema no kwijuzibwa amana ga ruhanga no kurora ibyamahano icya ruhanga yakozere muno gano amabale imyandara iye kuzoka yembaganiza muno yine ngoma mu kichweka kimu yine busozi yine bichweka byo kweserekamo yine compound yo kwegambira no kutekereza no kusaba nene sana nkekelezia inyakukingwire. It's like an open church. Nyo nyesimisa umwikire wetu Adolfu ngo mwikirire wenzarwa ya hanu. We should always be proud of our Catholic faith. We should also be proud when we are giving testimonies about these Uganda matters. These Uganda matters are for real. When we pray through the intercession, they give us what we need. Father Venancio Busobozi orugana mukuru wa Katosa Parish nagirango byo kwegera hamushyikirire Adolf Tube yarirwa nibyinji. Tali nangwa Fort Portal Diocese yongita abakristo ba Uganda abakristo ba Afrika Tube yarirwa Adolf Rodgo ntumwegera ikisembo cy'obumanzi n'ubwa Kaiso. Ikigambo bwa Kaiso kimanyisa okuhereza obujulizi no turukwiho bwa Kaiso. Kristo obyatujunire twafoka banta bajunirwe sagamaye twafoka ba Kristo umulimo mukuru ogutusigaza nuko kumuhero bwa Kaiso umudukoro byeitu no mbigambo byeitu. Mukishoka cyache nje muntu tutunga kuramaka abantu bengi barugamishwe bingi na munona abatali bakatolike nabo lebeje hano batosa kwesengereza ne bayijane basamu ikiriye Center Rufu ne batawo kusima kwabo kikonyire itu kweteraniza hamwe nke kichweka kino ekya Chenjojo madini no miringe ndiye mbaganeza so na weki Adolfu wono mikirire atukonyire kugonzangana kumanyangana bwanyuma yo kushanga ng'umwanya wo gukaba gucendeza hamwe barogwa baramaje barakuzana mugongo cikasharwa mu St Adolf agereciro cyo kumwicira hecho mutano kandi bakaca mu kumwijwa habira na mushanjwe byo kwezi ko kubanza. Abepiskopi na masaza agogona besoroleza mu kichweka kino ebiro byo kwezi 27 okubanza bayija hano abepiskopi bona usaza lya Kabale usaza lya Mbarara usaza lya Kasese White Hand Fort Portal no usaza lya Hoima itwena tuiterana hamwe kaba Kristo bekicheka kimu kujaguza onu Adolf Tube yarirwa Rodgo arakuzarwa mu kicheka kimu. Robert Kato origo mu seminario najera ngo binente kateka ezokora koraniso mwanyogu. Ekichweka kintu ndakifora not only kichweka cyo kwesengereza but a tourist attraction for this country kaba higher marked by the government bakambenda kiteka mu sente nyingi almost billions za sente bakifora kichweka kiyambaganiza bekichwa kekelezia ntwenda guforo mwanya ogu a place of prayer planning kuteka mu umuhanda go musaraba kuteka mu Garden of Gethsemane kuteka mu Bethlehem nebintu ebindi ne small chapels na grotto zembaganize za bayikirire grotto za Mama Maria nezinu kabantu balijaga basole kwesengera no musaraba mukoto muno okutwidi cyangu kino kichweka cyo bikirire kichweka cyo kwesengereza kandi kichweka kukonyera ekelezia yona ihangaliti Uganda. Abaramajkurgo mu ishaza rya Fort Portal Diocese nabo koraro mu parish ya Katoso mu district ya Chenjojo ahakereziye ya Chanaiti okutunga msayo mu Kasheshe nuko bagumizemu.
Dasisi ya Rugazi niyo erikuza kwebembera mu kutebekanisa emikoro y'okuramagomana na mugongo omwaka ogu. Amakuru aga gashakwa Daniel Bingana.